Mak punya nama Copenhagen tu, ni nama dia. So kalau korang daripada Bergen, daripada Norway, jangan pening Aku pun pening. Leaving Norway. Goodbye Norway. Bye bye Bergen. Tu dia tulis situ lah, Norway. Murah. Wih, better kau beli. Chocolate everywhere. Wah. Mana pun menunggu di situ. Lah, pilot dia pun tak ada kapal terbang nak bawa. Nak ke Copenhagen, tapi keadaan cuaca hujan, so kita berlepas ke sana nanti. Sampai ke Bali hujan. Bukit sebalik terlampau banyak ikut, terlampau banyak tasik kan, so senang hujan tu berlaku. Start musim sama lah, start autumn. Masuk Denmark dah. Kita ke Denmark ni. Macam dah masuk Denmark dah rasanya.
Welcome to Copenhagen. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep your seat back and table upright, large electronic devices for example laptops installed, and escape route free from carrying baggage until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartment as cabin baggage may fall out. When disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the chair please upstairs. The smoking is only permitted in designated smoking areas. Finally, check that nothing important is left behind. From all of us at SAS, thank you for flying with us today. Until we see you on board again next time, goodbye and take care. Everybody has We have some important information for passengers with connecting flight. Our arrival gate will be B10, Bravo 10. Iten. Passengers traveling with SK2657 to Munich, the gate will be B6, Bravo 6. Passengers traveling to Frankfurt, the gate is the same as we are going to continue to Frankfurt, is gate B10. Passengers traveling to Brussels, SK0597, the gate will be B19. Passengers traveling to Vagar with the flight RC0459, the gate will be A15, Alpha 15. Passengers traveling to Delhi, the flight number is AI0158 and the gate will be Tak tahu je. Nak cakap ni sebab kita tak alami, tak alami dengan dia orang. tapi insyaAllah straight to Kepekan true to our ability. tak nampak kepekan. Tu kepekan punya. Okey. Kita dah sampai Copenhagen punya airport. Cantik. Kita dah sampai Copenhagen. Nama perempuan dia Damer. Budak-budak bilang. Nama kalau lelaki nama Herer. Kan best juga belajar bahasa-bahasa orang asing. Kan? Gentleman. Oh, dia sama dengan Netherlands. Oh, tadi Udgan. Ni Udgan. Oh. Bukan Tadi UT, JANG. Ni UD pula. Tengok bahasa dia lebih kurang dengan Norway punya bahasa, Norwegian. Baru aku tahu. Kan? Ya, lebih kurang je dengan Mak Saleh apa semua. Oh, bahasa dia ni senang belajar ni. Sebab Senang, tak ada tulisan lain. tak, maksudnya dia besar sikit lah, senang lah. Sebab dia punya bahasa dia bahasa Inggeris lebih kurang. Ya, sama lah. Semua kita sama. Finland, sudah semua tulisan sama. Cuma yang ada beza, dia ada tengah-tengah. Finland punya dia ada titik. Dia ada titik. Oh, tu je lah. Nak suruh dia dengung dengan tak dengung tu. Bunyi tu yang berbeza. Ni tengok bahasa dia lain pula. I like bahasa Finnish. Kalau bahasa Finnish, dia punya ada yang tidak ada titik, ada yang ada titik, 2 titik. Dia pun sama. Ada yang ada titik, ada yang tak ada titik. Lepas tu pronounce dia different. Macam ini, dia punya O ada pangkal. Ini bahasa apa? Denmark punya. Denmark dengan Norway. Norway sama, dia punya O ada gitu. Oh, okey. Faham? Bunyi dia lain. Bunyi dia lain. Saya kata, dia punya Duit kita berapa? dia bayar DKK RM29.90 euro. Less than 200. Adakah? Ada ayam tu. Kejap. Betapa busynya airport Copenhagen ni. Sangat-sangat busy.
Ramai orang. Busy gila. Mana pemari orang. Penuh orang. Sangat ramai. Som finns i din storlomma ta deg tid til å se gjennom den viktige informasjonen før start. Sikkerhetsbeltet festes og åpnes på denne måten, og det skal alltid være fastspent når skiltet med sikkerhetsbeltet lyser. Og vi anbefaler at du beholder det fastspent under hele flyvningen. Holder det fastspent under hele flyvningen. Vær forsiktig når åpne bagasjehyller slik at ingen bagasje faller ut. The seatbelt sign is now switched off, but we still recommend you to keep it fastened during the entire flight. Please be careful when opening the overhead compartment as cabin baggage may fall out. Bandar Copenhagen. So daripada Copenhagen, Denmark ke Helsinki. Bandar dia. Betul tepi. Tahu. Sangat besar. Okey, ini kali kedua mendarat di Helsinki. Semalam pun mendarat di Helsinki. Ini hari kali kedua. Kali ini daripada Rovaniemi. Rovaniemi. So kita tunggu back pula kat sini. Kali kedua ya mendarat di Helsinki. Okey. Ini airport Helsinki. Besar dan lawa. Dia ada taman dia kat rumah tengah-tengah. This is the airport, Helsinki Airport. Okay, lawa gila. Ini kali kedua ni aku sampai Helsinki ni. Airport dia. Dan airport dia memang lawa. Walaupun simple, tapi lawa sebab dia ada structure ni. Dia ada taman kat dalam. Itu menempatkan di lawa. Ni kita orang pergi ke train station yang macam hari tu. Okay, ciao. Sempat saat. Biarkan dia punya bag ni lari kapan dia. Tapi juga tapi terbuka balik pintu tu. Sebab dia akan terbuka juga. Tapi dah berbunyi dah pintu tu ke mana. Nak jalan. Berapa minit dia berhenti ya? 2 minit. Di mana? Kat sini. Tak tahu. Kan masih sekejap je kan.